Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua Maluya Majuelia Matarlactanchipa Ranquichkan Ovilegon Plegona Canatariquiche Ramchkanchik Revista semanal Rimarininchi programa Chiguan Conan Arike Pusakpuncha a Marzoquilla Pusakpuncha Marzoquilla con Antagrike Día Internacional la Mujer Ningorigao Barmiconapa Punchao Nincotagrigao Cherike diferentes instituciones actividad con natural con cualquier viernes tarargaco Wakir konan roraigo, wakir nyataksi pajaring roranjako, chikango tagrikao. Chena igual llegon plegón, hay puncho alguna pasa chikan, oranchik pas 8:06 de la noche. Jeriko llegon a padaikona, jerikinya kaipiña programa janchik tarikulia chikan, te tanji su tiempo ya puntaman kaiwilia koikonata aparilla sunchik. Kaiwilia koion jalia suncho llegon plegona. Kai Jonathan Paredes Paimerique Conan Domingo Ericao Kai Tortolaupi Kai Chiara Tortolaupi Motuchalanti Illachcaspa Urmaroco placa rodaje Chacay 4461 DA Paerique incluso Chemoto Urmaroco Tubicate Corrupting Paipas Pavaros Jara Greque y Chena Pavaros Jam Perico Legona Pelegona Guaño Collan Caimuso, Guaño y Tatari Corolla. Seguramente que hay para kunao, Luchke y Maigor, Jaricao, porque Manaoco explicación en las canchas, porque es que hay para kunape siempre Naoñan Luchka Kachkan, principalmente, o accidentes pasa con el que. Nyang ninchi konape mas rimari oklegon pregon achei naliatak chainatak kai kanam bajo nisham pipas chisi tuta nya oklegon pregon kai kanam bajo nishampe oko motori que ya chocaron moto lineal mototaxi van recao kai cerca aeropuerto kanam bajo chaipi daños materiales chay moto perezcona quieres jaricao que moto cachcan abachkanchik y cachcan da unen buachtan pereke motocicleta nisham so legon pelegona ya hokning sere que sinka ring mankasja y chay sinka moton apasham pe chay chocaron ningo tagricao a ver que picachcan algunos fotos o videos ni son mejor dicho chay video taber choraiko son chik chay na pereke javarina ikichik pajaricao chica kai moto pampa pe wichora chica legao rika nama pasa coros hariki chisi tota eta jaruaron chay moto taxistas o creo baja moto taxista moto manda bajaran cinca tampi uyan paseado arliaña chocar las antes que kai moto yo sumarla tawichicos seguramente rico cor jamás mandamos gente nas paredes sumada tawichicos en las pangmanas ni chutakiricos pero que hay mototaxistas o sea cargado como cinco jamorja chocaron a caña para el tajñoros cinco jamorja chocaron una tigaga hasta muchas caras para avisar tapsinas chayo las cargado icona hay un accidente chisi tutari que pasa con los hachanya tariga accidente que carretera Fernando Belaunde Terry Nishampi chagay que accidente o camioneta con itacoron o con pelegona a Sereno con itacoron carretera Fernando Belaunde Terry que Gerachaca Laupe que Moyobamba y Tarapoto chaipi o con pelegona en las patanin chaipi Enrique Kirisha Taricoro Blanco incluso hay por carro
riki choferkuna llaqtarunakuna pawamuspansi yana pallasqaku riki wawqiykuna paykuna chay quirisqakunata chayñata riki chaynallataq kay Yambras distrito de Yambrasbamba kay Buenos Aires de Centro Salud Pomacochas bueno wawqiykuna paykuna kaypi riki kay motopas chokarollasqa moto mana combi mama punta willakuytaratami yachkasqanchik combi riki chokarollasqa wakanama riqa chay ñampatampi imaninkum chay muru chay muruchanman riki wawqiykuna pallaykuna chokarollasqa kayqa maypitaq chayqa kachkan kay Yuncapa wawqiykuna departamento de Amazonas chaypi riki chay Centro de Salud Pomacochas nisqanman chay quirisqakunata apanku sillakurusqan kay naman waka muruchanman ñampatampi kay ama chukananpaq justamente ama qaqata kayna ripukunanpaq churanku kayna murukunata rikaw chaymanmi chukaru sillakurusqa wawqiykuna pallaykuna nin riki kay wakiqta riki apanku como kay combi pasajeroyuq karqa wakiqta apanku riki Hospital de Moyobamba nisqan wakiqta yanta Hospital Regional Virgen de Fátima nisqanman rikaw chaysi riki chay carro pertenecienman kasqa kay empresa de transportes Irsa Norte nisqanman wawqiykuna pani challaykuna más remari chayñata riki wawqiykuna pallaykuna kay noticias internacionales chayman riki risunchik chaypimi kachkallachka willakuyachishqanchina kay guerra llumpay nishutam kay guerramanta rimachkanku wawqiykuna pallaykuna quizás kunan manaraq sentichkanchikraqchu pero sinalla kay guerra sigiptinqa lliwmi sentisun nishkanku mikaw entonces kunan yachik hapchasunchik chayta kay anónimos wana qallaykusunchik imataq chay anónimosmi chay hackerkuna paykunam chay internetpi chay hackeanku paykuna allinta hackeaspanku imakunatas publicamurqaku wawqiykuna pallaykuna entonces paykunam nichkan riki kunan kay guerrapta riki pim qallaykachin kay Donald Trump imaynanpi porque chay caso Epsteinmanta llumpay rimay karqa chayllamantaña Trump kaynarusqa kay testigo kayta riman kay Trumpa amigunkuna kay runa kayta ruwarusqa chay caso de violación caso Epstein riki wawqiykuna pallaykuna chay Epsteinpa makinpi kasqa riki sipaschakuna warmakunalla chunka tawa watachayuqmanta chunka tawa chunka pichqa chunka suqta chunka qanchis watachayuqkunas chaypi kasqa warmakuna wawqiykuna pallaykuna chayta riki kay kono Donald Trump riki qullqiyuq mana chayqa millonario sino qullqiyuq apuneq claro qullqi zapacha karqa kunanñami chay presidente España más tarde qullqita tarirun riki pero igual qullqiyuq y chayllapa qullqiyuqkuna riq kay wiraquchami naspa riki chay pashñachakunata ofreceq chaymi chay caso Epstein chaynata siempre rimanchik chaymantam kay anónimos niykaramun riki wawqiykuna pallaykuna imanispa ñuqaykumi chaytaqa qatipachkaniku hinaspa llapa chay casuskunata qhawarishkaniku chullata muy pronto publicaykaramusaqku muy pronto publicaykaramusaqku masta nin riki wawqiykuna pallaykuna mana nichkanchu paykuna kay guerrawanmi tukurunqa chay nispa mana muy pronto publicaykaramusaqku más asuntokunata nispa kay Donald Trump riki ama chay manaña paymanta y chay amiguchankunamanta más rimay kananpaq justamente kay guerrata qallaykachinatimi chay caso Epsteintaqa lliw qunqakurunku lliwcha kunanqa llapa medio de comunicación imallamantaña rimakun solamente kay guerra Irán Estados Unidos Israel chayllamantaña pero llakipaqtay wawqiykuna pallaykuna tanto willakuy riki semanaña wawqiykuna semana más niña kunanwanqa iskay semanamaña kunanwanqa qallaykusun nichkanku masta duranqa kay guerra hinatenqa lliw mundupi kaqtam saschakuyman aparunqa ninmi incluso bolsa de valores de Estados Unidos bolsa de valores New York bolsa de valores de Europa chaykunapas lliwsi wichikuyku anki kay Perupi kay chonqa qallasunchik anki kay Perupi riki kay dolarta suberachinku porque kay machuchata presidenteman haykuruspami nichkanku riki chay machucham comunista kayna waqna nispa rikaw chay José María paytaya José María
paitami que chay churaronku como presidente de la república, ¿no? Enatin pareja comunista kay nang wagna nisparik men Castillota tukuyta nirqaku chaynata nichkanku rikaw chaywan rik saychiyta munachkanku pero mana chayllachu rikaw awqillaykuna palaykuna rikaw sino imaynanpitaq chaymanta rimachkanchik imaynanpitaq chaymanta rimachkanchik porque chay asunto riki comunista payqa nispankumiki chay dólarta suberachinku 4 soles kama. Porque ya 3 soles ñakachkarqa 3.70 hasta 2.29 gamaña, menos de 3 me bajan en carga. Pero sobre 5 hasta 4, hasta 4, ojillaykuna palaykuna kunan, a ver, kunan haykata kachkan, ya ves, 3.43. Haykataq karqa kay semanante en 3.28, 20, ahí está. Hasta haykapi kamalla, hasta 5, hasta domingo 1 de marzo, chaygama carga 3.28, 3.28, kunanga, viernes está 3.48, haga las 5 gama de parosca kunanga 3.43. Ema paksovichichkanko, anga kay taita machuchaman tumpananko pagayari, que chay mi comunista, ya ves, comunista, de manches, pero a nivel internacional, chay dólar, uichikoikoron, chay bolsa de valores, New York, bolsa de valores, Tokio, bolsa de valores, europeo, chay konanga pampa, pewa, con punto rojo, millones y millones de pérdidas, chay dólar, si manaña, valeña, chuniscan, chay dólar mantapas, mana valeña, chunispa. Kay Perú ya pe mi kao no anchik topa konate engañaban chirikao rikao naspacha apukunaman beneficias kanko chay dólar sobe wan rikao khlegon playgon chenya tariki chayne taka Emmanuel Macron porque pay pakara rike chay base militar nen kay Chipre nishan perikay kay la marruchapi kay Israel chimpan hatun machulay machu isla kachkan Chipre soteo incluso kullaqta rikao es un país nisun chiyao kullaqta y chay llaqtapi kan rike bases militares chayman miki bomba tariki chayara chingmi kay Irán kuna inapten miki chay nichkan reforzaykusunchikmi chay arsenal atomikunchikta preparakusunchikmi porque Irán kunaqa tumpa hukmanni chuskasqa manchakuypaq chuskasqa mejoría preparakusunchik nispa nichkan riki wawqillaykuna palaykuna seriki kay aliadunkunawan qallaykun riki reforzamiento de arsenal atómico, o sea, kunan kay guerra pusawachkanchik chay guerra atómica nisqama chay guerra huk guerra mana riki kay bombakuna punta bomba inakunachu rikaw chay bombakuna riki llaqtantinta chinkachin wawqillaykuna por ejemplo bomba chaykuronman vinchos parqueman muyuriqnintin llaqtan chinkaronman wawqillaykuna muyuriqnin wasikunan chinkaronman nallaña rika ruinas ninko chan perqallañam hasta perqankunapas wichironmanmi karunaqchikunapa kaqchakunallañam takiaronman porque paqcha chawpim chayaronman muyuriqnin chinkaronman wawqillaykuna palaykuna chaynakuna kunanqa bombakuna según potencia rika wakiqpaqa tumpanilla wakiqpaqa más nicio wakiqpaqa kay Huamanga llaqta saykuna chinkachiq chay bombas especiales kan chay bombas atómicas nisqan wawqillaykuna palaykuna chaywanmiki chay iskay llaqtata Hiroshima y Nagasaki nisqanta kay Japón periki chinkachirqaku wawqillaykuna palaykuna y chay kachkan historia pero Segunda Guerra Mundial nisqanpi chaynata riki wawqillaykuna Corte Penal Internacional chay se Nicaragua Donald Trump tariki presuchasunchik watuchasunchik chay líder supremo iraní Ali Khamenei chay Ayatollah Ali Khamenei nisqan wañuchisqanmanta nispa wawqillaykuna palaykuna Hainimpa iskay puncha marzo killallapi riki publicaykamurqaku porque chay wañuchiykarqa riki naperaqmika febrero killapira febrero killakamas tukuchaykuchkan chaypim chay pasakurqa rika febrero 29 sábado domingo primero entonces lunes tarika chay tarika Corte Penal Internacional ordenta Jorge Camus Jarico Augilaygona Palaykona ten riki claro como Donald Trump mana riki viajachkanchu llaqtakunaman así no ina llaqtallampi kachkan ina te mana pipas watuchanchu iman kikin llaqtanpiqa
kikin soldado llanqa o policía llanqa mana deteningmanchu rikao. Chaynapi riki mana payta watuchachkanchu, pero sichum rinman por ejemplo hukaqnin llaqtaman mana chay país aliado ninku rikao, no país aliado ninku, chayman rirunman hinaptinqa watucharonmanku nishkanku awqillaykunpi chaqaya. Corte Penal Internacional, orden de arresto contra Donald Trump por asesinato del líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Chaynata Nicaragua, Chaynam Kachkanchay, política internacional. Anchkanko acusachkanko rikao, kay Corte Penal Nishkan rikao, chajaya, por asesinato premeditado. O sea, imanenandak chay. Kay wañuchinankupaq ña tiantiyanakusqaña karqa hayk'apitaq imay punchawta imay horataq wañuchishunña. Qunqayta riki pantaykachis wañurachishunchik nisparik chaymi chay premeditado. Tiantiyanakunkiña imaynam illanaykipaq tiantakunki rikao pajarinmi illasaq kay tal lugarta rikao ña destinakuykunkiña imarayku illanaykipaq trabajaqchu, purikuqchu, paseakuqchu, turismuchu, o perexictaj, bueno, yachangun chaytaj rikao, chaymi chay premeditado. Entonces, asesinato premeditado ninaqa tiancharqakuña rikao, kay Donald Trump, chaqay qayna watamantaraqmi, kay nata riki Madurota hina rikao, wañuachun, chingarachun, chinotenqa, chay Iránmi riki ñuqanchik makinchikpi kanqa, niraku rikao awqillaykuna, pani challaykuna, chaynaqa chaqay Tribunal Internacional rikao nichkan, pero mana watuchanqakuchu Donald Trump mana atinqakuchu awqillaykuna palaykuna, mana payqa riki chay watuchananku law llaqtamanqa rinqachu, mana rinqachu. Chayqa rinqaqa entregakuq hinaña, pima chay entregakuq hina richkanqa rikao, muyukuykunqa imaynan kay taxistanchikunawan policíata rikurun papelkuna mañaqta naspaqa muyukurunku hasta taxistakuna, motociclistakuna, ima carroyukunapas mejor, utaq muyukuykun, utaq sayakuykunku, sayakuykuspaqa bajakuruspanku, ñuqaykuq kaypi qhawakuchkanikuni, disimulankuña rika manaña chay tránsitopillachu, porque policía detenisunaykipas kanan tránsito, mana riki tiyakuchkaqta, sayakuchkaqta, mana carro sayakuchkaqta, oye señor, imatan chay carro, claro, chay zonas restringidos ninkuchu chaypi sayaqtaqa deteningmankutaqma. Ese es otro caso. Chaynata riko awqillaykuna palaykuna kaypi rikao achka rimay rikao chay qallaykuyllanpi nirqanchik rikao más de 50 pichqachunqa masmi warmakuna wañurusqa riki chay primer ataquepi, chay primer punchawchapi chay tayta Ali Khamenei wañuchisqanku punchaw, porque chay primer ataquewanmi payta wañurachinku. Chaqa chay iskay pachak avión de guerra riki risqa bombati kacharikustin chaysi pichqachunka aviones bombarderos bombardeasqa chay Ali Khamenei chay llaqtanta chay maymi tiyasqan lawta chay wasita chay bombardeasqanpi chay natapas kay colegiotapas bombardeykusqaku, natapas primer rimay karqa pichqachunka nispa rikao chay chayara, porque imaynanpi chay ratuchalla yanapanakuspanku awqillaykuna pallaykuna pichqachunkata tarirqaku. Chaymantaqa ratunmanqa pajarintinmanqa rikao como sábado chay karqa domingopaqa ninqa manam pichqachunkallachu, pusaq chunkañam ninkuña, pusaq chunkañam mirarunña, porque maskanakunku riki chay wichisqankuna ukupi rikao tarin pichqachun, chaymantaqa ninku masñam. Hipata ninku 150 kaypaq kunanqa pachak suqtachunka pichqan, hasta pachak qanchis chunka ninku, pero kaypi casi oficial nichkan, pachak suqtachunka pichqan warmakuna wañukusqa, imaynanpi chayna sutupurun chaqa nichkanchik chay wasi wichisqanta chay pirqakunata suchuchinku y chaypi riki warmata tarinku tanto riko awqillaykun, claro, escuelapiqa warmaq montonninpi riko awqillaykun palaykun. Y qhawaykiman clasita chaskichkaptin chayaramuchun hayka salonpi kaqllataq chay pachaka suqtachunka, sapa salonpimi yachasqanchik hina riki warmakunaqa tawachunka hina, tawachunka, kimsa chunka hinami hasta masraq wakiq salonkunapiqa, kimsa chunkallaña kachun sapa salonpi, natinqa haykataqa salonkunataqa huk colegiopi,
lado chayapimi que salonguna kachkan chay puntarika, entonces chay tariki kamas chay punchawmi ki kay karqa tutakaptinqa mana kay wañukuykanmanchu rikarqa punchawmi ki chay bombardeanku rikaw tardikuqta rikaw la una chayta bombardeasqaku no tiri justo clasepi kachkatik y paykunaqa puro warmichakama porque wak Iranpiqa warmichakama riki estudianku qhari pura estudianku mana chaqronkuchu. Aunque chay warmi pura qhari pura estudiaytam ninku riki justamente kayna punchaw qaynipala qhawachkarqani videokunata waklawmanta hinaptin ninku rikaw siempre riki Iranmanta rimaspaqa porque mana Iranmantaqa rimarqanchik pero sí Pakistanmantaqa ñawincharqanchik Pakistanmanta rimarqanchik Pakistanpiqa manachu warmikuna sukupayuq ñawichallaña hawakuq Pakistanqa vecino llaqta pero Iranmanta rimarisunchik Iranpis wawqillaykuna pallaykuna warmikunaqa más mayor derechuyuq o sea derechos humanos niya llapan llaqtapis wawqillaykuna pallaykuna yaqa suqta chunka kanku profesional qarita gananku qharikunaq tawa chunkalla chay tupupi porcentaje nisqanpiya 40% de varones trabajadores y 60% de mujeres trabajadoras chaynas kanku si bien cierto warmikuna riki may llaqtapipas más qarikuna pisi pero wakpi riki wawqillaykuna pallaykuna warmikuna más esto nisun doctorkuna justamente publicación qhawachkarqan doctorkuna kanku huk hospitalpis suqta chunka warmi sapa pachakmanta y tawa chunkalla qhari porque total warmikuna sarutiasqa kaptinqa hukchuy kanman huk iskayllachi kanman manachik achkaq kanmanchu pero kay occidente nisqanpi rimayqa wakpiqa warmikuna man derecho wakpiqa machismo puro machismo qharillan wakpiqa warmikunaqa sarutiasqa warmikunaqa total pinqay churasqa warmikuna mana derecho warmikunaqa sukupawan pacharachinku hinatin chay pakasqaynalla mana sumaq warmicha kayninta hawachikunchu claro kay wakpiqa mana hawachikunkuchu chay halasikinkuta mientras kay occidentepiqa kay Europa Estados Unidos incluso kay Perupi palay halasikillaña playakunapas halasikillaña kay Iranpiqa bañakunku porque paykunapapas kanmi lamar huchan bañakunku kanmi huchankupis hatun hucha y lamar huchapas kanmi chay famoso estrecho Hormuz bañakunku chay playakunapi pero mana halasikichu mana chay bikini, trikini, chay hilo dental, chaykunawanchu churakunku, sino churakunku huk llaspa pachachawan, huysu pachachawan, riki llaspaniqllawan, hinaspa chay pachachantin yaykunku, chay pantaloneta hina, mana pantaloneta pues riki llumpay tejoymi, huysuniqchakuna chikan pachakuna, pantalonchi hina, nampa rikaw y chayna kuykuspallam yaykunku lamar huchapipas bañakunku, así kanmi videokuna. Chay videokunaqa editado chaychu sino kunanqariki kunan tiempoqa chay youtuber chaykuna chay tiktoker chaykuna wawqillaykuna pallaykuna videotaqa tukuy rikchaqta riki publicamuchkanku paseasqankuta rikaw chaqa youtubepi yaykuy tiktokman yaykuy chay wakiqkunami yaykuy chaqa chaypi kachkay anqaña videokunaqa kikinku chay videos personales videos de paseos tukuy rika visitas chaykunaqa anqaña videoqa tukuy rikchaq may llaqtamanta qhawayta munaptikipas Peruman munan Boliviamanta qhawanki waka Iranmanta qhaway munan Chinamanta Rusiamanta Europamanta maymantapas y wakpiqa mana halasikikunaq kanchu kay ñuqanchik lawapiñata halasiki mana chayllachu sino kay ñuqanchik lawapiqa chay nakunapas kunanqa terian nisqankuna rikurdam chay umankuchiki chay fallan riki hinatin paykunaqa mana qhari mali warmi mali chaykuna rikurikaramun chaynata rikaw imakunawanpas kasarakuspa imakunawanpas pachakuspa warma tukuspa warmi tukusqa chaqwa chayqa wawqillaykuna millay chayqa rikaw millaykuna chay millaykunapas mana wakpiq kanchu warmikuna porque militarkunapas kansi warmikuna tanto militar warmikuna kanqa último videokuna no sé video nacho por iacho icha normalllachu imana chaytaqa revisaykunchikchu pero chaqa tanto warmikuna ejército rikaw guerrapi peleachkaniku Israelkunawan publicakamuchkanku videonkuta rikaw y chayna rikaw entonces paykuna ukuqqa riki más control
si bien es cierto que wakpeja julijisapa apukunaja kan marikao achka warmi pero manariki kai Perú pinacho rikao kay Perú peja rikao warmi tareron abandonaron ripokon warmi ripokon o kare o warmi kaspapas o kare ripokon mana chayna wakpejancho nerikao sichon warmi atewa atendita ya chay chulalla kan sichon iskaita atinki iskaininta igual takama mana okninta más ta okninta menos ta man igual takama ta iskaiga sichu kimsat atewa o chunkat atewa jolijis ka con rika jolijis ka con inaspaja chunkat atewa mantenita ya pa wawantinta normal chayna wakpeja riko ojilego no palegona ¿no? Es un gobierno teocrático pero diferencia de que Irán o ñogancha imapem chay paikona kay cristianismo ta chegnen y kay ya ninching yarikao cristianismo ta chegnen chay ñatari chegnen kay judaísmo ta aunque primo rikao porque judaísmo primero chay man también que chay cristianismo chay man hipata ñari que kay musulmán recorrieron a ojilego palegona chay narikao y historia con atjawanchigña Ari que y chaynata más o menos hachkargan chokpeja chay derechos humanos de las mujeres hachkan normal solo que muakpeja ari que más respeto can hay los respeto nispaninko bueno son casos o griego bueno son temas religioso político o político religioso chay jaricao el caño punta te imaginan que Perú católico lumpa dominar genatengari que chay tari que taita makona abuelo kona huillako rikao control kako rikao mana chay libertina hikachoni que chay warma kona peps y con aña tagmi que chay democracia y coramo rikao chay libertinaje total o griego compadre entonces ni cargan chucho pampana con kurika chay pachak soktachonka pichhan warmi warma chakonata pampanko Guajaylawan ña ojilego na palego na kay mibap llaqta peningrikao porque Estados Unidos atacas panje wañuche escuela primaria escuela primaria shaharet tayebet nishan colegio tarike escuela ta bombardea korga bomba chay manchayaro gariko ojilego malego chayman imanenta Estados Unidos manam ñuqaykuchu chay bomba ta kachay korganiko Kikillan con bombardearon con tumpawananko pagnin kaitaita Donald Trump o que llegona palegona. China tarin machkankonan kay Donald Trump porque tumpachkan que Estados Unidos kay peniskan Estados Unidos bombardea con ispalegao. Entonces Donald Trump ya te manda yo hay cocho bombardea con eso. Kikillan con chay bomba ta kachay Kikin con chay kachay konko yo hay ko tari que atacabach carga coche ya hay copte con ateme chay bomba are que pantaros panchay kikillan con bombardea coron con tumpawanan copa yo hay ko bombardear janiko chonin chay Donald Trump o gelego no palego no chay nata chay limpia kuchkan korika kay tanto rona tawanyo chinke warma konate ema huchayok ta warma kona janis panip técnico o gelego na pancha lego Chayña tarika falsa bandera con abskachkan imam chay justamente con anchaja rimachkan chay Irán acusachkan ko kikilaikim chay colegio ikitak escuela ikitak bombardea koron que en español hay como tombachkan que con ispa ningrika chay sotim falsa bandera pero mana chay nacho sin chija imam chay falsa bandera kay semana pe Irán man tumpananko pa kikin ko pura pas atakan a koron ko tajya Chajaya que instalaciones petroleras de Aramco, Arabia Saudí, Nisran Pikachta, Riki que Israel bombardea y cosja. En aspa Irán mantompai con Irán miche bombardeara posonge gamanam ñuga. Chajaya Jawani con Nispan tompai con Ricao, chay pam chay sote falsa bandera, chay con abskachkan, trabajo con paregona. Tompanaco, principalmente que hay parte Irán, que hay parte Estados Unidos, paikonan chay Yulia canco, auge legona palegona. Yulia chacoita mnisiuta yachanco. Chayña tari que mana chaylacho sino chacay misiones diplomáticos ni sangonada pues con agamana respetango chugagay. Misiones diplomáticos. Israel y Estados Unidos atacan misiones diplomáticos. Chaylachta pikajkonat hinaspa Irán mantón paikonco. Irán me chay atacaron son que Irán man tumpay chignis Irán man jepichita monanco pero chay mi suma analizas para que rima na kai con oj llega na paregona porque chay no tumpanaco y piscachcan tarigao
Irán me chay llapa misiones diplomáticas está bombardeo ari kachkan willakuyma kay redes sociales kunapi kay diferentes medios de comunicación pe chay atacaron embajada chay atacaron kunan llapas kachkan rima irika de que atacaron seguro social de Kuwait nisqanta rikuq awqillaykuna panllaykuna chaykunapas kachkanta rikaw kikillanku bombardeanakurunku hinaspankuna tumpachkanku Iránman chaypas kachkanta chaynallata rikuq awqillaykuna pallaykuna chaynallataq ariki kajay kaypi Israel, Estados Unidos atacaron misión diplomático de Irán tumpanankupaj cuartel general de Qatam al-Biya nisqanta rikaw chay hina Iranpi kachkan chay cuartel general de misiones diplomáticos a Biya nisqan wawqillaykuna pallaykuna chay Teherán chay Irán llaqtapi chayta bombardeaykunku rikaw pantaruspachu imayna chay de frente ta churerqaku chay bombardeak hinaspa chayta riki atacaron kunaspaq mana ñuqaykuchu atacaraykuqa kikin Irán meriki llaqtanpi kasqaykichik rayku bombardeaykusunkichik nispa chaytapas tumpaykun wawqillaykuna pallaykuna chaynakunan pasakuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna riki kay guerrapi chayñata riki kaypi algo sorprendente kaykuna pasakun wawqillaykuna pallaykuna pero mana primera segunda guerra mundial pipis kaykunaq pasakusqas imataq pasakuchkan pampapi riki dibujarunku pampapi aju pampapi dibujarusqaku helicópterota hinatin seriki chay satélite nisqanmanta hawamunku chaynata rimasunchik satélite nisqanmanta hawamunku helicóptero kachkan tal pampapi nispa riki hinatin chayta willaron riki willanakurunku Estados Unidos y Israel hinaspa riki helicópterokunas kachkan pampapi chay helicópteronta bombardearusonchik nispa kachaykunku helicópterota pero mana chiqap helicópterochu sino ajuchapi pintasqalla pintasqa dibujuchas kanman kasqa pero mana cualquier dibujochu kunan chay dibujo tridimensional ninku chay dibujos kanman kasqa chayta bombardear kay waqtam kachkan chay dibujucha sano chaymanta kay waqtampiqa chay dibujuchaqa rupachkaña dibujollay kayqa mana chiqap helicópterochu ¿no? Allá Ningrica o helicóptero, supuestamente destruyeron un helicóptero M-17 fabricación rusa, digamos, ejército iraní pertenece, pero en realidad casca mana helicóptero M-17, sino casca ajo pintas jaya, mana chaya chugaya. Aeropuerto pepas pintaros jaco, avión de guerra taga kai pikachkan kimsa avión de guerra con kai fotochap y chaupita kaja yarika bomba o tojoros jara kaja hinaya dibujo un kachka hinaya pintas kaja kachka hinayara entonces China pantaching una te sky pinichkango jaja Israel jaja Estados Unidos tanto precio pachanin chay misil nikita gasta con que huk dibujuchata bombardia spike ni rikao kay bipsa huk bomba rikao casi 5 millones pachanin chay bomba misil rikao creo con claro chay sichu chihap kanman kay avión de guerra nas para que más ya cuestan rikao pero mana chihap chorikao como alto man chay satélite man khawaramongo enas pa wapim kachkan nakona avión con Irán avión en con chay bombardear runjanis chay con bombata pero dibujo chaya casa mana dibujo ya chuka Skype jawan chay dibujo tanto helicóptero tanto avión de guerra pero mana dibujo ya sino kagay wow khilaykona pallaykona hasta caja globo inflable pero mana kay ruiro globo cho sino ya chay globo tamaño natural riki kay globo kona macholla y macho inflanalla chaytas churaparon koriki chay piwak khilaykona pallaykona kay Israel jawaqta rikao Israel chay bases militares estadounidenses chay jawaqta rik churaparonku tenka chaytapas atakanku sa enatin
chayqa kaqchalla kachkan sumaq dibujusqachara sayanpachara pero globollaya manaya kay uranpiqa kay carruchapas kachkan misil niyuqraq wawqillaykuna pallaykuna chintaykachisunchik paycha carro kachkan hasta misil niyuqraq kay altonpipas igual hatun misil qhipikuykusparaq pero manaya chiqapchu sino solamente globolla kayqa kunan tiempoqa kay globuchakuna tukuy riqchaq globuchakuna warmakuna pukllananpaqa napi mercadopi rantikuchkanku inflasqata animal chaperaq helicóptero chaperaq muñeco chaperaq tukuy riqchaq frutachakuna tukuy riqchaq kay globokunaqa yanqal pero uchuychakunalla warmacha pukllanaya uchuy pero kaykuna riki machu chaqay nichkan riki Irán rantisqa 900,000 globos inflables nisqanta inflanallata rikaw chayta churaparunki notiñotas Israel riki mandan riki misil waqaya kachkan misilnin waqaya carro misilirun kachkan nispas chayta boom pero en realidad globolla chay niskarqani manam kayqa primera vez chu wawqillaykuna pallaykuna chaqay kay tecnologiataqa mana dibujutachu sino kay inflabletaqa utilizarqakuñan Primera y Segunda Guerra Mundial pipas chaqa historiakuna kachkanmi sichum tumpa curioso kanki naspayqa chay Google maskayku rikaw yajaya achka llaqtakuna incluso Rusia utilizarqa kay inflablekunata Alemania utilizarqa inflablekunata mana inflablellatachu sino imataninku ya kay qiruchakunamantas imachakunamantas naruqkupas laqlakunata mana valeqkunatas pintaruqku mosoqchata rikaw qarallantaña suyullatan churaparunku kaqaya llapa chay ejércitopa carronkuna armamentonkuna nispa tenqa bombardeanku yan qarallantaña chaynaqa chay engañokunaqa karqañam chay puntatapas y kunanpas chayta utilizachka wawqillaykuna pallaykuna kaypi justamente qhawariykusunchik kay partetaqa manachusmi sancionasunchu qhawachaykusunchik imaynapas chay globos inflables tamaño natural riki wawqillaykuna pallaykuna kaypi inflachkan globota tamaño natural qhawachik inflable helicóptero espero ya machullay machu kaqay nantas churachka escapachkan kay todos son inflables kaypis tanque inflachkan kaqay hasta nayuqraqaw sumaq tanquersuraqaw kamaschalla kaqchalla wawqillaykuna pallaykuna helicópteropas chaynallataq hasta nakunas pampaman churapawsqaku tanto tarikaw Estados Unidos Irán ñataq riki mejor dicho Israel ñataq Estados Unidos Israel ñataq riki kaqay llapa ejércitopa llapa helicóptero chaqa llapa tanque de guerra helicóptero de guerra avión de guerra nispa bombardeanko chaykuna pasakuchkan ari kay Estados Unidos riki kachkan kay satélite nisqawan riki monitoreo nisqanta rurachkan chay satelitemanta kunalla rimasunchik wawqillaykuna pallaykuna chaynanpataraqlla rimachaykusunchik atin chay globokunaqa barato cuestan rikaw haykapa chanillanchik kay globokunaqa chay misilkunaqa haykapa chanisunta chayñata rika wawqillaykuna pallaykuna kay escudo antimisil chay seña tukuruchkanña kay Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna se agota escudo chay nichkan kaymantaqa rimasunchik kay Ucraniamantawan Ucrania nichkan wawqillaykuna pallaykuna kunan llapa armamento llapa misil rikuchkan Israelllamanña chay Iranwan peleananpaq hinatinqa ñuqaman mandamanñachu tenqa qunqayta tukurunqa kay semanata hinatinqa vencerachikusaqku nispas llakiwan kachkan Ucrania pero kay napiñataq kikin kay Israelpipas tukuruchkanña porque pinsarqaku como haynawata karqaña chay guerra chunka tawa puncha iskay semanami iskay semana chay atacanakurqaku chaypi pinsarqaku tanto misilta seguramente tukurunchikña porque jabe sapa puncha 200 300 misilta kacharqaku iskay semanapi haykataq tenqa niñuqanchikpas tanto taq atichkanchik chayta duplicaykusunchik entonces misilniq aschallaña kanman kay iskay kimsa killapiqa fabricaspapas tantulla kachkan hinatinqa aschalla kachkan misilnin tenqa qhikutaykusunchik hinatinmi chay Iranpa misilnin tukurunqa chay armankuna tukurunqa hinatinqa
yaykukuykuspanchik chay dueñakuykusunchik Irantaqa llapa allpanta llapa petróleo llapa imantapas llapa runantapas ñuqanchik gobernación nispas pensasqaku pero Irán se va a pallaykuna allpa ukupi wasmachulla imachu llaqtata ruraron urqu ukupi urqu ukupi machulla imachu llaqta kakuchkan chaypi chaqay fotokuna videokuna kachkanqa internetpi chaypi misilkunaqa uchkupi kakuchkan ñaqa suyullaña ñaqa manachu ni rinchik tindata hinatin tindapi juguetichakuna yanqaña suyullaña churarayakuchkan chay vitrinanpi rantipaq anchayna churarayakuchkan tantolla y tanto por ejemplo kay Irán Rusiata yanaparqa hinallaraq yanapachkan chay misilkunawan chaynallataq llapa dron nisqankunawan Irán Rusiata kunan guerrapi kachkan kikin pero hinalla yanapachkan chay yanapananpaq kikin utilizananpaq maynasqutay fabricaruna chay nisqanku tantolla y tanto y más y kayqa imallantapas utilizachkanikuraqchu nispa nin natinsi kaypi nañata Estados Unidos chayñataq chay llapa chay inteligencia ninkuriqa paykunataq pensaraqku manam asllañam kachkan llapa armamentonqa hinañas iskay kimsa punchawta aguantaronqaku chaymantaqa manam aguantanqakuñachu chaymantaqa arman tukurunqa hinatinqa mana atinqakuñachu quizá China, Rusia yanapanqa pero nadallawan mana atinqakuchu apachiyta porque avión tianqa barco rinqa hinatinqariki chaytam richkaqta riki bombardeaykusunchik nispas pinsasqaku kunanñataq mana chay pasakunchu hinalla pachakninpi misilta mandachkan kay Israelman chayanta vecino llaqtakunaman pero vecino llaqtamanqa mana imapas destruyananpaqchu sino chay bases militares estadounidenses man chaytaq chayachichkan wawqiykuna pallaykuna chayna pasakuchkan mana chayllachu kaqayriki nichkantaq Corea kayman nisunchik kay inapi Israelpis tukuruchkanña kay misilkuna Israelpas isusiq tukuruchkanña natin kunan Estados Unidos nikurun mandasunchik haykatam nichkarakunallan kaypi anotasqa haykachkarqa 27,000 bombas 27,000 bombasta mandasunchik kay naman kay Israelman Iranwan peleananpaq nispa ninwaq 27,000 bombas hatuntaraq taksatarak tukuy rikchaq bombata riki mandanqa Estados Unidos naspansi ashkayna rantikunankupaqa siempre riki hasta municipiokunapas nisita rikaw chay procesota rikaw proceso especial rikaw natimi chay proceso peme que chay concursankoraq proveedorko nates kunan firmay con Donald Trump kaypik emergenciapi kachkanchik por lo tanto manam necesitanchu chay procesokunata venta directa por emergencia nispa chay 27,000 churakuyku 10,000 tal bomba 5,000 tal bomba 8,000 tal bomba nispas lista kuykun wawqillaykuna pallaykuna y chay ña publicasqaña kachkanqa kay chosundaylay nisqanpi rikaw chaypi ñariki nisqanqa mana chayllachu sino kay Corea del Sur nisqanpipas kachkansi kay base militar de Estados Unidos Corea del Sur y Japonpipas rikaw entonces chay Corea del Sur man mandaron imapas chay Corea del Norte man qunqayta atakanakuptinku chayman defendikunanpaq chaypipas kakuchkansi achka misil chaytas apachichkan wawqillaykuna pallaykuna Israelman chaywan defendikunanpaq chaqa chaypi kachkan kay reubicación de baterías TAT reubicación ninanqa Corea del Surmanta Israelman ninan rikaw tinsichu manaña desarmaronqaku manaña kanqañachu misilkuna chay Corea del Sur penapian Corea del Norte yaykukuykunqa chayki manaña armayuq kaptinqa porque iskayninmi armanta qhawachinakuqku rikaw ama Corea del Norte atacawankichu armay kachkan is qhawachin rika Corea del Norte pues Estados Unidos ama atacawankichu kita mi misilito nis manachu puntakunallataraq yan qharituchakuchqa chay weraquchaqa
chaga chaynayata rika sistemas Patriot PAC-3 y drones MQ nuevo Reaper chayta riki chay base militar de Gunsan nisqanpi kay Corea del Sur pi kachkarqa chayta riki chay reubicación nisqanku o sea chayqa kay Israelman apachishun nisqanku riku awqillaykuna pallaykuna. Chagay nisqan riki se agotaron hasta el momento 150 misiles TAT. Chayñata riki chunka iskayniyoq punchawllatam duraykunqa llapa arman kay Israel nisqan claro chay 27,000 bombasta aparuptinqa chaywanqa yapakuykunqachika hinaptinqa kaywanqa imata niwachkanchik chay guerra hinalla siguikunqa ña kikin Donald Trump ninña rika kay guerraqa tenemos para rato tawa pichqa semanam duranqa niwachkanchik rika ankuqa especialista nisqanku iskay kimsa killam nispa pero sichum chaynata duranqa hinaptinqa iman pasakunqa lliwsi sufrisun nisqankutaq kayta Irán destruyeron radar ninkunatapas radar ninkuna karqa vecino llaqtakunapi chayta hanapunisqa ranchinachuspmi igual chaqay destruyeron rika uno de los radares más valiosos kay Jordania nisqanpis kasqa rika chay vecino llaqtapi chay vecino llaqtamanta hawachiq rika primero taqay misil hamuchkan nispa rika imaynaman nisunchik rika centinela kanman napi rika kinuapi pero que yunkamanta hamunman runakuna riki chay mana allin runakuna tenga centenelanchik kanman quinoa apenas quinoamanta hayakaykamun ñan quinoata pasamuchkan ña chay wakmanta chay mana allin runakuna chay narcokuna ayakuchanukuna cuidakuychik nispa willaykamunmi mana chayamuchkaptin yacharuswanña rika más o menos chayna kay rika chay radarkuna vecino llaqtakunapi riki kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna llapa llaqtapi churasqa anchay radarkunatapas lliwñas destruiparunku chaypi wakpi wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu chayta kay Bagdad nisqanpi kay Irakpi chay karqa riki base militar Victoria nisqan rika Estados Unidos chay puntata chay karqa rika kay 11 de septiembre del año 2000 chay picho imawatapin chay manachum chay Torres Gemelas kay Estados Unidos pi atakarurqakunas tumpaykurqaku anchay wiraquchakunam chay Saddam Hussein chaypi Saddam Hussein rikarqa kay Iránpi patrón rika imaynam kay ayatolakuna kachkan kay Iránpi patrón Irakpi niswancha Irakpi patrón imanu kay ayatolakuna kunan Iránpi patrón simipas huknin atipakuchka Iránpi patrón kachkan chayna riki chay Saddam Hussein kay Irakpi patrón karqa hinaptinmi chay Saddam Hussein bombardearuanchik nispa riki rispan paypam kakuchka imayna kunan Iránta tumpachkanku armanmi kakuchkan kayninmi kakuchka wakninmi kakuchkan llullawan yaykuruspami kunan duñakurunku petróleo llapa imanta rika Irakpat natin chaytas kunan destruyeron riki wawqillaykuna pallaykuna kay Irakpiqa nisunchik Irakpiqa porque Irak Irán vecinolla rikanku kay Irakpiqa wawqillaykuna pallaykuna achka base militartaña destruyen porque mana chullallachu kachkan base militar kay Irakpiqa achka qawaq y primero chayaqa kay Irak nirqa riki imatam Irán atakawanki ñuqawanpas tupanakurusungmi hinalla atakawaptikiqa nispa riki disimulasqa chayna niskanku porque según willakuykuna publicasqanman hina nisqa rika Irakmi Iránpa contrampi Estados Unioswan hukllawakuykuspa kayta munachkan niskan o kachkan niskanku chayna publicasqa kachkan Irakmi riki kutiriykunqa Iránta cualquier momento porque atacachkan nispa pero en realidad riki ña Irán ninña vecinollaykuna amaya riki llaqtaykichikta utilizaychikchu Estados Unidos ñuqaykuta atakawanankupa manachun llaqtaykichikmanta atakawanqaku hinaptinqa manam ñuqayku atakasaykikuchu ni imantapas pero sichum qankuna ukumanta ataki kanqa Estados Unidos basinkunamanta pero qankuna llaqtaykichik ukumanta hinaptinqa chaskikunkichikmi ñuqaykupa atakaykuta nispami kartaykurqaña riki qayninpalla entonces chaynapi rika Irak nirqa kutiriykusaqña kunanqa Iránta nispa pero huk pakasqa willakuy lluqsiramun
ñas kay Irak pi kaq ayatollah kona porque ayatollah wan sutichanku chay líder supremo kota ñas kay Irak pi chay ayatollah ko nichkanña Irán wan mi kuskanchakuykusunchi porque pay como ña base militar kunata Estados Unidos pata destruyeron ña tenga tumpa libre ña kachkanku manaña nishu watasqañachu manaña nishu controlasqañachu en las paja haria imarungaku incluso rimay kachkan Irán wan Irak kuskanchakurungaku inaspam iskayninmanta kay Israelta atakangaku nispa rimay kachkan wawqillaykuna padaykuna pero kachkantama chay guerra de la información nisqanpa riki chay pantachikuy willakuykunapi chaqa pantachikuy willakuymi nisqanikaw kay Irán miriki kutirikuyta munachkan Iranta porque chay llaqtanpi chay llapa imankunatapas atakapuchkan chaqa aeropuertontapas chay qatarpi atakarapuchqa rigaw chayna pasakuchkan nisqanku na chayllachu kaqay kay oficina de seguro de social de Kuwait nisqanta atakaron justo chaytapas rimachkarqanchikña kay qallarininta Oficina de Seguro Social de Kuwait chayta riki atienden riki kay Estados Unidos y chaypita riki llapa militar con seguramente aliadun atendikon chaytas bombardeaykun awqillaykuna palaykuna porque kay Kuwait pas huk taxa llaqtachataqma Kuwait pas huk taxa llaqtachan kachkan riki kay Irak waqtachanpi kay la marqucha patanpi riki awqillaykuna palaykuna mana chayllachu porque kay nakuna kay tanto Estados Unidos tanto Israel tanto Irán imanisqanta ñuqaykuq atakachkaniko chay parte militar nisqallanchan chay tropakunata chay base militar ninta avión ninta helicóptero chayllatam atakachkaniko nin pero en real wawqillaykuna palaykuna chaqaya qawarunchikña kunanlla rikaw chaqaya kay primer ataquepi hasta escuela tapas kay Israel Estados Unidos bombardeaykusqa rigaw pachak suqtachunkan mas nin wañunankama ma chayllachu sino kaywanqa llaqta runa sufrichkan wawqillaykuna palaykuna atakachkanku aeropuertokunata atakachkanku por ejemplo aeropuerto imapaqta manam chayqa militar son aeropuertos civiles atacaron que nakunata hotel konata pero según Irán pa willakuynin manhina hotel konapi machule machu hotel konata chay qatarpi chay hotel konata atacaron especial hotel konari que con incluso promocionas karqa que como lugar turístico rigaw chay konata atacaron pero chay que justamente chay llapa militar estadounidense samapakusqa kamas chay yachasqanku lawman si chay bombakunaq chayasqa rikaw mana huk lawman sino kamas chay pero igual claro mana riki wawqillaykuna palaykuna huk hotelpiqa riki pipas munaqmi ki samapakun colegioqa rikaw entonces hasta ciudadanos sufrichkanku kay guerrapi wawqillaykuna palaykuna kay Gazapi por ejemplo pasaron ya chay rikaw Gazapi pikunata wañurqa jamás kunata wañuchichkani nispa Israel nirqa pero pikunata wañuchirqa wañurqa catolicokuna evangelicokuna wañurqa warmakuna machuchakuna paychakuna warmikuna uña warmakuna igual kunanpas wañuchkanku wawqillaykuna paykuna llaqta runa en realidad riki sufren wawqillaykuna paykuna pero Israel nin mana Irán pas nin mana ñuqaykuqa atarqatqaniku solamente parte militar por allam ataqanakuchkaniku pero mana chaynachu wawqillaykuna palaykuna eta última noticia primer misil intercontinental chaytapas kachaykunku wawqillaykuna palaykuna primer misil intercontinental chaqari que manaraq kay misil intercontinental nisqankunataq kachaychkarakuraqchu aunque Irán nichkaña chay armamentoykuqa chay laqla chayllantam kacharichkaniku chaymanta mas modernokuna kachkan armaykuqa y mana ni imallantapas qallarinikuraqchu nin riki wawqillaykuna palaykuna entonces chaqaya cuerpo de guardia revolucionaria islámico chayna sutin riki kay Irak gobernaqkuna y chay umanñataq sutin riki ayatollah rikaw ayatollahkuna entonces wawqillaykuna palaykuna paykuna ninri que agaya ñuqayku kachaykuniku kay primer misil intercontinental hasta kay kikin Estados Unidos chayaqmi kay
misil nispa nichkan wawqillayku chaytas ña prueba chaykunkuña y chaywan ña destruirunkuña incluso buquita rikaw buquitachusmi chaypi destruirusqaku rika wawqillaykuna pallaykuna entonces chayna guerra riki mana tukuypaq hinachu kachkan sino hinalla siguikuchkan rikaw chayta hawan riki kay Estados Unidos lawmanta por ejemplo secretario de Estado Marco Rubio riki nin ari paykuna ña kachaykunkuña ñuqaykupas chaynataqma kacharishkaniku kay armakunata nin riki wawqillaykuna pallaykuna kunanqa chay armas modernas rikaw mana chayllachu hayninpakuna nirqanchiktaq kay Israel runakuna yaykururqaku chay Jordania nisqanman chay Cisjordania mana ki Jordaniaman sino Cisjordania nisqanman chay Cisjordaniapi chay punta yachaqkunata riki hallarispan kay colonos israelí riki duiñakuchkarqaku lutizanakuruspi imaynawan chay tupachichkarqanchik manachu imaynawan kay ayakuchumando ankalkamanta ripunku kay yunkaman kay yunka kampakunapata lliw kitarapunku allpankuta chay colonización nisqanta ruwaspa anchaynata ruwachkarqaku wawqillaykuna pallaykuna entonces chaysi kunan paykuna kay guerra hallaykusqanwan ripukamunku tanto llay tanto mana ni unupas harkayta harkakur amay chaynaychikchu amay chaynanakuychu amay ayaykuychikchu amay invadiychikchu nispa nirqa pero mana kasurqachu ni unupa rimasqantapas pero kay guerra hallaykusqanwanqa manchakuyllamantañas riki kay Israelkuna ripukamunku kaqay fila champi suyullaña chayllapa colonos imayna kay yunkamanta qhariyaramunmanku llapa paysanunchikta kay San Pancho Santa Rosa chaymanta llapa kampakuna ayaqa chayna riki wawqillaykuna pallaykuna riki aymanta kachkami chay videopas pero manachusmi qhawasunchik qhawachaykuswanchu porque a veces kay videokuna un poco riesgo wawqillaykuna pallaykuna porque mana riki como son videos extranjeros y Estados Unidos chaykunata controlan riki wawqillaykuna pallaykuna mana qhawananchikta munankuchu pero a ver si ponemos chiquitito nomás a ver si ponemos kaqay kay peripumuchkanku tanto le chay música apagaykusunchik porque chay música kunam son derechos de autor laqay ripukuchkanku chay invadisqankumanta estos son colonos son invasores nisunchik ya nada más chayllachu rachaykusunchik más rimari wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu como kay nirqanchik nirikaw kay Irán serike mana kay hawapichu cuartelta rowan kay llapa chay armanta chay almacenkunapichu kay wasikunapichu pakan o guardan nisunchik pakanpas o guardanpas rikaw sino allpa ukullapis túnel kakuchkan chayllapis riki kakuchkan llapa misil llapa armamento tiene que Estados Unidos chay nawan rikaw chay dron espía nisqanwan o satélite ninchikta chaywan sapapuncha qhawachkanku maypitaq chay Iránpa llapa soldadunkuna llapa armamento llapa chay tanque misiles kapuchkan nispa qhawanku mana tarinkuchu pero qunqay chayllata allpa ukumanta pawarimun gusto videokuna kachkarka allpa ukumanta ajo ukumanta ajo waqariki desierto ajo kay costanchina desierto chay ajo ukumanta riki misil lluqsikamun wawqillaykuna pallaykuna pawakamun hinaspa tanto pawakamuspan chay kunan riki Israel lawta riki destruichkan chaynata bases militares estadounidenses rikaw pero chay maymanta pawasqanta musyarunku rikaw chay satelitekuna siempre vigilachkanku kay lawmantan pawamurqa misilta kachaykunku incluso nichkanku 80% chay lanzananku chay tujukunatas musyarunku rikaw kay chunniq pampapi rikaw chunniq pampapi musyarunku chaykunataq destruirunkuñas 80% tataqa ñam destruirunchikña nispa pero claro chay 80% destruirunku pero hinallachik paykuna riki kichachkanku musuq tujukunata riki chaynintakama kayqa misilkuna mandanankupak rikaw chayñataq kaypi nichkan riki chay musuq liderta qamkuna nombranakunkichik chaypi ñuqapas participasaq ñuqantin nombrasunchik nispa riki nin pero mana chay pasakunqachu rikaw ña nombraykunkuña chay Ali Khameneipa churinta riki musuq ayatolata es nuevo líder supremo paymi mandakun nispa nichkanku rikaw mana Estados Unidos ta kasunkuchu porque Estados Unidos nirqa rikaw
ñuqayku porque kay Ali Khameneita wañurachiptinku que mana cargacho, solamente carga encargado, yachasqanchik hinarikaw chay titular wañukuptinqa hasta alcaldekunapas titular wañukuptinqa alcalde encargado nispan churaykunku rikaw mana wañukuptillanchu sino imapas pasaruptin o viajaruptinpas rikaw illaruptinpas. Entonces chaynariki carga solamente encargado, pero kunanqa ñariki nombraron kuña líder supremo. Chay Ali Khameneipa churin seriki quedan con total líder supremo, único líder supremo nichkanku chayna nichkanku. Chaynatari nin kay Irán rindikuchun nispa mana rindikuptinqa hinallam kay guerra kanqa rindikuruptinmi isosiqariki chay pacificación yaykunqa yaykurusaqku hinaspa limpiasaqku nispa chayqa limpianqakuchu simplemente paykunarika duñakuykunqaku chay ninanmi riki kayqa wawqillaykuna paykuna imata limpianqaku enemigomanta limpiasaqku ninanchik wakra entendiqkunapaqa rikaw más remari que ya ahora pues ya venceros canchiña, pero igual tenemos todavía cantidad, entonces hasta con anchicama, ¿no? Cheña tari que no sé que hay penichcan con auxiliar con la película manara guerra jalay kuchkapting, manara guerra jalay kuchkapting sí, que Donald Trump pachurin ranteros ya que 30 millones de dólares pachanin ta petróleo ta en as pastaje con chay petróleo seguramente ya charja ñarikao días antes nichkan con mana semanas antes meses nichkan chay me nichkan kori que sichum chay pasa koron ina tenga kay ya charja ko ñarik atacanante nas para ya petróleo suben genate ya chay kan petróleo ñirikao negocianan chikpa subep tigri que rantikunan chikpa nispa ari que ranteron mankas chay muak nichkan ko chay taga ya chasting merorar janispa wakñata nichkan que manam chay taga ese ha sido casualidad nichkan ko tagrigao chay tari que Qatar podría enfrentar un shock energético en unos días mana Qatar yacho sino vecino llaqtakunapas o awqillaykunapa palaykuna porque chay Qatar imallawan turismo llawan kawsaq manan turismo rinñachu mana chayllachu kay ataquewanqa awqilllaykuna palaykuna kay ataquewanqa awqilllaykuna palaykuna destruyeron kuyariki chay principales líneas de transmisión, por ejemplo, kay internet, kay chayñata rikao kay electricidad urbananco, centrales, chayñata riki chay puertos, llapa chay material yaykuna, aunque paykuna pakakuchkan riki petrolionko, pero chay bombakuna chayaron chay generadores eléctricos nisqan, porque chay generado paykuna riki kay petróleo funcionachin con motor con ataricao, mana paykunapaq kanchu riki kay ñuqanchik pina mantaro. Entonces chaykuna suwawqllaykuna pallaykuna riki kay guerra kasqanrayku manaña normal tañachu funcionachka. Hinaptin chaywan nichkanku kay punchawllapaña kachkan en unos días nichkan, manan kaypiqa nichkan unos semanas, unos meses. Entonces chaqay nichkanchik kay semanata hinallaraq kay guerra siguptinqa se viene más crisis nichkanku, más crisis me hamukuchka nichkan chaqay nichkan Qatar cualquier momento en unos días va a haber shock energético nispa oqllaykuna paykuna chayta Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar paykunas nichkan riki kay Estados Unidos ya amaña kay como ña Irán nikurunña vecinoykuna amayarik Estados Unidos que negociaychikchu nitaq ya permitiychikchu chay llaqtaykichikmanta ñuqaykuta bombardeawanankuta nispa niykurun hinatinsi kay kimsan llaqta Arabia Saudí chaykamallam chayqa Emiratos Árabes Unidos chaykaman huk y Qatar chay kimsan llaqtakunas niykurun Estados Unidos manañam qamkunawan llamkayta munanikuñachu porque qamkunapa kasuykichikpi allapa misilpas ñuqallaykuman chayaramun hinaspa destruyeron aunque mana paykunapa nantachu rikao imantachu pero sí hotel ninkut por ejemplo Qatarpi hotelkunata fino hotelkunata bombardearonku más taja chay bases militares pero chay bases militares man chay hinalla riki llapa chay vecinokunatapas afectaren rikao entonces chay nichkanku ya mejor ya
Jariasunchik hay bases estadounidenses nisqanta chaynapi amaña Irak atacawananchikpas nispas pinsachkanku nirika wawqillaykuna pallaykuna chayñata rikaw kimsa chunka soldado paykunata nisqanku paykunaq karqa chay llapa iman sutin fuerzas especiales ninku rikaw fuerzas especiales chaypis kanman kasqa wakiqkunaqa incluso kay tayta Nicolás Maduro Jorge ninkuna kay Venezuela man Jorge ninkuna wakiq ninkuna kasqa chay yachaqña rikaw ñuqanchik yaykursunchik mana Nicolás Madurota jorqoramuraniku chayna rispan chay ayatolankuta jorqoramusunchik nispa riki yaykusqaku kimsa chunka soldado pero chaytas wawqillaykuna pallaykuna kay Irankuna musyarun hinaspa destruyeron chaynallataq chay avión más caro del mundo chay espía riki chay espía satelital nisqan chay avión más caro del mundo chaytapas destruyerapunkos yachasqanchik riki wawqilla justo kaychata rimachaykusunchik kayllapi mana chay satelitikuna existinchu en realidad aunque dibujuchakunapiqa tukuypi nasunchik altopim satélite avión hinaña máquina pawakuchkanpi tanto velocidad manas chayqa kanchu globokunallas altopiqa globokunallas chay satéliteta wataronku antenakunata wataronku chayllas chay altopiqa muyukun globokunalla chaqay famoso Starlink chay riki chay celular satelital cantidad de globota wataronku suyullataña achkata chay altopi pawakuchkan riki muyukuchkan riki wayrawan chay globokuna altopi entonces chayllas chay satélite incluso kay piscolawpi ikalawpi haytumpas wichisqanta tarirakun haytukuna mana fácil kuchunalla ima haytuy waykakumas especial haytukunas riki chayta watarunku ama huklaman ayqirunanpaq entonces chay ima watakunapiraqcha chay wichiramusqa justamente teriki chay cable riki wichiramun imaynan kay cometata watarun haytu chayuqmiki inatin cometa wichiykuptinqa chay haytunmiki liw istirakurun rikaw chayna watasqakunalla riki wawqillaykuna pallaykuna pero según kay librokuna hina videokunaman hina chay peliculakunaman hina kan satélites kan maquinakuna altopi pawachkan no sé imataña willawanchik wawqillaykuna pallaykuna ñanchas kay avión espías riki kay Chipre justo Chipritapas manachu atacarunmi nisqanchik chaypi riki tiyanman kasqa chayllamanta riki sapa punchaw pawaspan vigilamuq riki kutiykamuq hinaspa chay fotokunata tomaraspa kutiykamuspa ñata riki analizaqku kaypi avión kachkan kaypi helicóptero kachkan nispa chay avión ninta destruirapun wawqillaykuna pallaykuna hayka avión ninña chayna kan riki seguramente mana chullallachu rikaw hukninta chiki destruirapun rikaw porque mana en realidad Estados Unidos willawanchikchu hayka chay avión espiankakun rikaw pero yachasqanchikna riki peliculakunapas hawakun de que kapun avión espía especial altollamanta riki fotota videota grabaramun pawaspalla altota pawakun chayqa mana bajuchallantachu entonces naspa fotota videota grabaparmun naspa chayta analizanku rikaw chayanta riki jefe de seguridad de Irán riki nin Estados Unidos pa soldadunkunataqa achkatañan wañurachiniku yam suqtapachak mastaña nin wakiqtañataqmi haperuniku presos kachkan soldados wawqillaykuna imaynanpitaq chay presucharunku wakiq soldadokuna riki chay avión de guerrakunapi chay helicópterokunapi risqa riki inatin chay wichirachitinku riki paracaídapi bajaqta haperunku wakiqtañataq nisqanchik chay kimsa chunka soldadokuna risqa rikaw chaytapas wakiqta haperunku wakiqtañataqsi wañurachinku riki wawqillaykuna pallaykuna ahita nisqarqanchikta kay llaqta sufrin kaypi huk futulla wawqillaykuna pallaykuna kaypi total destruido ruinas wawqillaykuna pallaykuna punta wasikuna hinaña total destruido mana riki hayninpakunallaqa manaraq kay guerra qallaykuchkaptin kaykunaq sumaq wasikuna moderno wasichakuna karqa riki yachakunapaq kunan total destruido kay huk fotuchalla wawqillaykuna pallaykuna cantidad de foto kakuchkan videokuna kakuchkan total destruido kay tanto Israel tanto Teherán riki kachkan kay Iránpi rikaw tanto Irán parte tanto Israel parte total wawqillaykuna pallaykuna destrucción manas riki wawqillaykuna pallaykuna yachanapaq hinañachu chaypi runankunapas pakarayllapas wawqillaykuna mikuymantaqa imaynaykakunku semanantin wawqillaykuna pallaykuna
chayna riki nin kajaya vecinos kajya riki nin presidente de Irán Mahmoud Pezeshkian nin riki nin vecinokuna manañam qankunata atakasaykichikñachu pero kajya riki nin rika pero ichaqa amayariki llaqtaykichikta permitichikchu kay Estados Unidos atakawanankuta nispa rika suspendiykusaqmi chayna periki justamente kay wiraquchakuna Arabia Saudita Emiratos Árabes Qatar paykuna niskan chaynapiqa riki amañaya kay Estados Unidos ta largakusunñachu chaynapi ama atakawananchikpaq nispa riki manataq riki kutichikuyta munachkantaqchu kachkanchik riki 9:15 tukupasunchik kay willakuyta chaynata riki kay Irán seriki kay llapa papeles secretos chay armas nucleares fabricasqankuta publicaron justamente kay tayta Netanyahu rika ONUman risqa hinaspa rika atakawachkankun kay Irán chay defendikuyuchkaniku ñuqaykuqa nispa alabakuq riki hinaspa más arma más apoyo mañaq rinman kasqa rika chay Naciones Unidas nisqanman chay reunionman porque kay viernes riki hayninpallaya hinaptinsi justamente chay punchaw Irán kachaykun chay presidente wawqillaykuna presidente de Irán riki chayñata riki chay secretario ninchu chay riki naman televisionman rin hinaspan riki chaqaya entrevistaptinku kaqaya papel kaqaya video paykunam chay armas nucleares fabricaq porque Irán tamik tumpachkarqaku Irán mi fabricachkan chay armas nuclearta chay armas chaymi chay takini riki Estados Unidos Israelqa manam Israel fabricanchu manam kanchu imaynaymi yachanchikpaschu algo ni riqsinikupaschu nis disimularqaku pero kunanqa chaywan publicaron kay viernes punchawta mana chay asamblea de ONU qallaykuchkaptin chaypi niron kaqaya documento Israel fabrican tal lugar nispa primero willakuron tal lugar pim kachkan justamente chaykunata kunalla nikusunchik chay instalación nuclear dimuna nin riki chay Israelpa uranlawninpi uranlaw llaqtapi chay dimuna lawpis kachkan chay instalación nuclear chaypis chay armas nuclearta fabricanku mana chayllatachu nin kaqaya pachak pusaq chunka isqun runakuna llamkan chaypi chay llamkaqkunapatapas sutin chay pachak ninti iskay pachak pusaq chunka qanchisnin runakunata wawqillaykuna pallaykuna sutin willakaykamun paymi llamkan kay dimunapi mana demunachu sino dimuna chay huk llaqta rika wasinmi kay y sutinmi kay talpi yachan nispa sotin wawqillaykuna pallaykuna paymi experto nuclear paymi militar israelí paymi alto mando paymi jefe paymi sutin imaynam kay pinchospi trabajadorkunata sutin rimaykusuanchik rika paymi gerente tal cargo ocupan tal llaqta nispa rika paymi subgerente igualito sutin rika manaña kaypiqa manam porque awsinninman riki kanmi kaqaya kay documento nin kaqaya tanto runa chay tanto runa pikunata chay tanto runa nispa nitin mana kaqay kay runa primer runa kaypi yachan kayna sutin kaypi wasin paymi experto nuclear paymi militar qhatiqnin kaynam sutin wana sutin qillaykuna pallaykuna tins chay masta pinqayman churaron natenqa kikin Israel piki chay armas nuclearta fabricachkan chaqaya instalación nuclear dimuna nisqanpi chay fabricanku hinaspañataq Estados Unidoswan parlakuykun hinaspañataqmi chay organismo especial kay armas nucleares organismo internacional de energía atómica nisqanta paykuna chaypi llamkaqkunata pagaykuspa ñuqayku sancionawanankupaq rurarqaku nin ñuqayku sancionawanankupaq hinaspañataq Israeltañataq pakarqaku pero kaqay chaykunatam riki hayparuniku nispas riki wawqillaykuna pallaykuna justamente Netanyahu richkarqa riki
paykuna chay armas nuclearta fabricaita munanku hinatin chaywan atacawananchik karqa hinatin manaraq chayta ruwachkaptin riki puntarunchik nispa riki chaynan pachata rimanku rikaw justamente chayta repetiyta munarqa rikaw hinatin kaypi nikur a ver ñuqaykupataya rimachun chay maypitaq fabricachkaniku arma nuclearta pikunataq a ver llamkan pit imataq sutin hayka armata fabrican kaqay ñuqaykuqa chayta yachaniku nispa chaymanta riki kay kikin Israel penichkan ari kay Netanyahupa contraqninkuna kachkari ari kachkani paykunam chaypi hina chaypi llamkaqkunallam kay fotokunata videokunata mandaparurqa Iranmanqa hina kiki llaqtamasillanchikmi nispa rikaw claro kachkanta siempre contraparte izquierda derecha o amigo enemigo siempre sapa llaqtapi pasado chayna pasa koron wawqillaykuna pallaykuna chaynata rikaw ultimatum pas kachkan wawqillaykuna pallaykuna asllaña kachkan tukupananchikkamaya rimachaykusunchik Israel ultimatumta quykun Irán gobierno iraní rindikuy de una vista utaq wañukunkim nispa pero wawqillaykuna pallaykuna más bien kikinkuchusmi llakipik kachkan porque Israel riki lliw timpuruchkanña tukuy uchkullapiña chay mayllapiña chay pakarayachkanku wawqillaykuna pallaykuna total llaqtakuna chungnikuchkan tanto Irán lao tanto Israel lao chay nichkanku pero hinalla amenazanakuchkanku wawqillaykuna pallaykuna mana ninchu ya chayllapiña ya parlarisunña ya amaña atacanakusunñachu chay rimayqa kanchukkunaqa caprichowan richkanku hukninpas igual que tiempo de los faraones, faraón kuna manachu faraón manera Moisés enaptin riki nirqa riki Dios Moisés faraón mantay mañakama risaqkun wak desiertota tayta Dios niku servikuq nispa natimik chay faraón riki caprichakurqa sunqun rumiarqa nin chaqa chaypika nichkan Bibliapi natimik tayta Diosata chunka plagata kachaykurqa riki pero chaypi nichkantaq faraón sunqunqa manan kikinmantachu rumiarqa sino tayta Dios pones rumiachisqa sunquntaqa imapaq justamente chay llapa chay historia bíblica chay éxodo nisqan qhawananchikpaq wawqillaykuna igual chayna kaypipas chay Israel parte caprichakuchkan hinalla Irán parte paykunapas ñawaykuq maykamapas risaqkum defendikusaqkum nichkanku rikaw entonces Aygapia kay tukun wawqillaykuna mana tukuqpaq hinachu rikaw Estados Unidos riki nin chay barcokunaman ankikunaq kichakurunña manaña wichqakunñachu y ñas barcos chinos yaykurunña hinaspa petroleta qhipikuykuspa riki apakunankupaq y kaypi nin riki barcos petrolerostaqa armadaykuwanmi compañasaqku hinatin armadataq kasun hinatin armadakunaña nin manam ñuqaykuqa suficientichu kaniku hayka buque petroleo kakun la mar quchapi entonces iskayllaña kayla waklawta cuidasaqku ni wakillantapas atisaqkuchu cuidayta yanqam chayqa prometikun nispa bueno con tal que chay llapa empresas petroleras ama manchakunanpaq chaytaq rimarqa rikaw chayta kay Papa de Roma pues nin wawqillaykuna pallaykuna oracionta mañakuspa rikaw llaqtakuna amatan peleankichik amaya peleaychikchu chay armaykichik tayariki pampaman churaychik hinaspa más bien chay diplomacia parlayllawan parlarispam imatapas tukusunchik nispa kay Papa León XIV rimarin wawqillaykuna pallaykuna justo kaymanmi chayta munachkarqanchik mercados globales ña wichiykunña niskanku wawqillaykuna pallaykuna chay guerra kamas qhaliyaykuptillan subirqa precio llaganichkanchik karqa petróleo más barato $65 y chay petróleo más caro karqa $75 ya chay $65 pachanin wawqillaykuna pallaykuna ya pasaron ya $70 chay $75 pachanin ya pasaron ya $90 ninku incluso wakiq lawkunamanqa ñas chayachkan ñas $90 wakiq rimachkankuña $90 pero chay negociantikuna o sea chay empresas petroleras nichkan kayta publicaykaramunku
Sichom hinaya kay guerra sigue con tenga hasta $150 me sobenja. O sea, más del doble más del doble. Hinatenga ya pa ima wicheri con a nivel mundial afectan manari que guerra ya tacho Estados Unidos así, ¿no? Que Perú pepas, que gas de camisa, que toquiarus jalangwan, chakaya au subi kuchkanya ya pa imapas. Mana chaylacho, que nichkan trabajo con uno de los efectos, que hay guerra para uno de los efectos. Suben a petróleo ya pa ima wichari con ganichkanko. Segundo, como ya pa chay bombardeana kuchkanko chaypi gasolina, petróleo uso kuchkan chayna llata achkataña chay buques petroleros tapas bombardeaykon mana chayllallachu sino chay fábrica refinería nisputenchanchirika kay petróleo kusapej chay refinería petrolera chaykunatapas lliw bombardeaykunku hinatinsikunanga wak Irán laota yana puyuña purikuchka manaña kay normal kay puyo pero yana puyo kanmi kay pero wawqriykuna pallaykuna kayta mana entendiskanchikchu manachon llumpay hukwatakuna manachon haynatachu hukwatakuna kay llumpay kañakuy kaptin puyukuna kay wamangata muyukaykamarqa husni puyo anwakpeqa mana husni puyuchu sino chay petróleo husni puyos chay pasutin lluvia, no, humo negro y lluvia oscura, lluvia aceitosa, lluvia ácida. Parachkanse lluvia oscura y matachaya. O sea, yako, paramon, jarikao, paramon, genaten, pampa manchayan, utagarike, huchanga, utagarike, aisa kuchamams, baldimams, imamampas, hucharon, genaten, si chay paraja yana, hitia yako. Aceitosa, aceite, wiswinigerakta. Uno de los efectos y kay paraja wairawan porenga mana konanchiki Irán llatariki atacachkan hinaspaqa kay wairawan porenga vecino llaqtakunaman hinaspaqa hasta kay ñuqanchik lawkamapas chayamunqa chay paraja manaña normal parañachu chay parawanqa riki llapa kawsaypas serikuykunqa wañukuykunqa wawqillaykuna palaykuna hitya parañas wichichkan. Es uno de los efectos. Manaraj más bien chay bombas nucleares nisqan tuqyachkanaraqchu. Chay bombas nucleares o bombas atómicas nucleares chaykuna tuqyaronqa hinatenqa radiación chayñata hamukuykunqa imama. Chay radiación pa preparakuchkaraño chaykunatapas riqsinchikchu ni gobernonchikpas preparawanchikchu ni ima institucionpas preparawanchikchu chay temapej. Pero waklawpi ichaqa wawqillaykuna pallaykuna kaytaqa aykusunchik. Waklawpi susaqa preparasqa kachkanku riqaw preparasqa kachkanku wawqillaykuna pallaykuna kay temakunapi inkuchaychik chay bunkerkunatapas allpa ukupi ruwakurunku chaypi pakarayachkanku riqaw. Chayñata riki kay multimillonario árabe país riki kartay con Donald Trump weraqucha Donald Trump hamqa pitaq maytaq karqanki chay guerrata ñuqayku ukuman haykumunaykipaqa llaqtaykipiqa munaspaykiqa peleakuy nispa wawqillaykuna pallaykuna rabianpi kay Emirate chay tayta Kalaf Ahmad al-Habdor pay riki wawqillaykuna pallaykuna kay misil diplomático nisqan kachayku bueno misil diplomático nisqanku pero en realidad cartata kachayku wawqillaykuna pallaykuna ambicioso kaspaykin Donald Trump kay guerrata ñuqaykuman apamuankiku ñuqayku qantaq imanarqaykikutaq kay guerrata ñuqaykuman apamunayku claro wawqillaykuna pallaykuna wak Medio Oriente kachkan riki manchakuypaq manaña ni turismo kañachu porque hatara ciudad más moderna wakpej hasta policiakunapas alto llantaña puriqmiki imaynanpi porque paykunapaqa chay últimos modelos carrullapiña purikurqaku motollapiña motonkupas altum pawaqllaña wakpej chay principalmente Qatar chay Emiratos Árabes nisqanpi waqnaña qullqiwan riki todo modernización kakun ciudades chay Qatarmanta rimaspaqa kaypipas alawakuq kanchik riqaw
ñuqanchikpapas qullqinchik kakumi solo que suwakunam chay llapa pacha suwakunam qhuri qullqinchik qhipikun chaymi wakcha kanchik nispa rikaw wakpiña chay petroleonkuwan moderno ciudadkunata ruwakuykunku turismo chaypi sumaqllaña pero kunanqa desierto wawqiykun desierto chaychi kay multimillonario árabe riki rabianpi riki kartaykun Donald Trumpman qamqa imataq karqanki guerrata apanamunaykikupaqa nispa rikaw chay runas riki chay llamkan chay sector inmobiliario comercial nisqam kay Dubaipi riki wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki China nichkan rikaw hinalla kay guerra sigikunqa hinatinqa chay guerra nuclearmanmi hayparusunchik chaykamam chayasunchik nispa chaymi manchaykachka kay guerra nucleartam lliwpas manchachkanchik wawqillaykuna pallaykuna incluso chay Irán mana Irancho sino Israel, Rusia y Ucrania peleaptinku chaymanmi haykunakunqaku nispa nirqanchik pero a diferencia Rusia Ucrania mana chayman chayachkankuraqchu más fuerte incluso kay Rusia Ucrania mantaqa kachkan wawqillaykuna más fuerte kay guerraqa porque achka llaqtata involucrachkanku wawqillaykuna pani challaykuna marrimari tukupananchikpa riki ashllaña kachka wawqillaykuna pallaykuna ashllaña rimari kaqay riki nichkan rikaw Irán rindikuy de una vez ta kay guerra tukunanpaq rindikunki hinatimi kay guerra tukunqa nispa riki nichka igual kay Irán mejor dicho Israel pasado chaqa chay Israel nichkami que rindikuy de una vez ta mana chayqa masmi kanqa ataque nispami que igualmanta riki nichkanku wawqillaykuna pallaykuna kaypi Netanyahu Netanyahu chay Netanyahu ahí está Israel manda ultimátum a gobierno Irán te rindes o mueres nispara wawqillaykuna pallaykuna y chaynañataq riki kaynapa rika Trumpas igual te rindes o te mueres pero nañataq kay Irán ñataq mana wawqillaykuna pallaykuna rindikuyta munanchu y manas rindikunqachu ñuqaykupiqa suficiente armayku kakuchkan haykamapas peleayta munaptikichikqa nispas nin wawqillaykuna pallaykuna imaynanpi chay rindikuy nichkan porque kaqay nichkanchikña Israelpis chay arma tukuruchkan chay bombakuna tukuruchkan hinata riki chaywan amenazaptinchik icha chay manchakuspanku rindikullamankupas nispachika chayñata riki kay caso Ucrania wawqillaykuna pallaykuna kaqay nichkan rikaw Zelensky hinalla chay guerra Medio Orientepi kakunqa hinaptinqa misilkuna chiki manaña ñuqaykuman chayamunqañachu ñuqayku manaña misilniyuq quedarusaqku hinatinchiki Rusiañata ganarullawanqaku nispa riki llakisqa kachkan kay Volodymyr Zelensky riki wawqillaykuna pallaykuna porque Volodymyr Zelensky riki yachasanchina kay Estados Unidos manta Europamanta armata chaskispa chayllawan defendikuchkan rikaw y kunan más grave kachkan riki kay tema de Israel wawqillaykuna pallaykuna Zelenskytaqa riki kay Rusiata wakchayachinallankupaqmi que manteninku riki chaymiki hinalla chay guerra sigikun riki kimsa wataña wawqillaykuna pallaykuna kay sistema Patriot y wakiq misilkuna riki chayamurqa kay Europamanta Estados Unidos yanapakuyninwan y kunan chay armakuna sirviwaqku Rusiaman defendikunaykupaq nispa y kunanqa manañachik chay armakuna chayamunqañachu nin riki wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki tukupananchikpaq kay Estados Unidos riki kay semanata Ecuadorpiwan ruraykunku lucha contra el narcotráfico nisqanta riki wawqillaykuna pallaykuna militares estadounidenses chayñata militar ecuatoriano paykuna riki chay narcokunapa kasqanlawan yaykurunku o hinaspa wawqillaykuna pallaykuna chaypi riki peleo kakurqa justamente kay 3 de marzo justo chaymanta rimaykuna kachkarqa llumpayta riki Ecuadorpipas chay violencia corrupción nisqan riki mirarin rikaw y chayñata chay narcotráfico entonces chay kachkan rikaw
Ojalá que hay susigan más peleigona, pero ya que es una lucha interna contra un grupito, ¿no? Chaya taka último villa que iba a peleigona, que semana takarja junio que na pericao Estados Unidos pe. Junio korjako ya payakta konata rika Donald Trump castangonata manachos me cae pero manda carreracho. Leo presidente con trae cachis panica y cae penerica escudo de las Américas nisjanta hayacher hariki en Donald Trump en asparik parlarga ko ama cae guerra con seguramente caño ganchi la opica y mata ya chay parla para capas pero chay pues wa ojilla con una pelea con ya pa presidente en chiconata ni son chiquia porque chay pe participar achka presidentes sudamericanos latinoamericanos chay ta yo hacha para menaspas manam chay hacha rimaini que chiktagan insulta para wa ojilla mana ka ta repetición cho ka pika ka ali tamonos paja ali chikrikao ganitska manam chay hacha rimaini que chiktagan yoga rima sacho ni ta ya chay tamonani chonyo mistim ka con inglés tarima con nispas wow que una palegona ya pa presidente con tapas liu insultaramo hayara chen joyuna cosa un España en España tarikai español ni que chikta kamana nunca ya cha tamonani chon ni span pingaram imanam ham kichuaro nam kan kainaro nam kan pinga wancho misticona chay narik wow que con paegon entonces china pinkai mang rinko hachachiko rinko chayla parona kona taita truncito nisparikao intarwachon chay vende patrias llapa chay presidentes latinoamericanos auxiliar con como Noboa como Milei chayna gonarikao chay kamallariko auxiliar con pelegona kay rimari ninchi konan tota rikao ya peripucha conche pasa concheña ya nichkanchi hay semanata más grave canja nichkanko hinaya sigue con na tenga bueno chay almacén pe depósito picaj con asrique tu coronga hay semana paga suficiente carga que chay almacén pe depósito pe caj y machaconapas micoipas yacopas arantipas y mapas ricao pero hay semana taja ya tucunaya hinañas cachca pero que semana tina ya siguen que quillantenga manam aguantaron gacho entero mundo llevo mi sufrimiento caronga nichkanko aunque le gona pelegona y che gona tachi que hina yari que dejamos pata che puncha pa juna y gos pa che apa muchkasa en as parike willa muchkasa que chiquisa so que parte con atarike mana completa y con chicho mana completo ta willa ka muy chiquichi porque horario apora man ganar ras kanchikra con esa ripucha con ella hasta jamos patache puncha camaña jam con una hay revista semana de Marininchi. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuy kunata apamuspa.